Khurumjari Ahan Maktada Times of Manipur Tom TVG The Morning Talk Raising the Voice Mieng Tabiriba Kwai Punamako Ahan Maktada NABAKUMAR KHAGOKPAM Taram Noksari Ngasi Ayukta Pongba Tongan Ba Paukse Singi Ahan Balamaida Kari Karamba Pauna Ahan Balamai Singda Yauri Bage Habadu Ahan Maktada Miam Puna Kaminansi Lamjingba Times ki Paukse Asida Ahan Bagilamai Aigi Migi Haiva Wakan Thadok Mangda Sangsil Badada Manipur Saukhatkani Chief Minister. Ek is policy gi maru oiba mafam ama oiriba More Town ikai ningai oiba film the lady. Amaromda Chief Minister na media person singda CMIST gi ka yenthokre laidaba singi lenga ki famfam thokpa kana ba kaya fangbang amdana lady. Haiba pau asina Lamjingba Times ki maru oiba paoina ngasigi ahan bale mai da phoneli mathangda Sangai Express ki ahan balai maida Laikhidrabi Ravinagi Mapuroiba Lengang na Thabak Hapre Paumi Singda Haksin gi kat yenthokre Ising Yokatuna Thamnanavagi Pat Kolumdoi Sengat Nanavagi Action Plan Semli Disqualification Case High Court ngasi order lauthok laba yana leire haiba pawasina Sangai Express ki maruba pawoina phongli mathangda Fongnafam pause gi ahan balai mai da yauriba singi manungda journalist singda Chief Minister gi haksing gi tengbang ka yenthokre mapan gi hostlan singda su CMIST gi scheme chana hanaba MOU sign tawnagadori Leibak Nifum manga gi visa center August manga da launch tawrgani Chief Minister MSCV na mioi listing ani sumna kuntra manga da loan gi semfam lupa koti ani lak yangkhainipan yenthokre Manipur da su ngagi masinjak puthokuna ngami singda kilogram amada lupa yangkhai manga da fangan bangamle Chief Minister India gi Chandrayaan 2 mai fangna thagatuna orbit ta thangphre hariba pau asina pongna phangge maruiba pauina ahan bale mai da phongdi mathangda huelan pau gi ahan bale mai da July kulumdoi khwairamban kaithen gi fake encounter gi case sahi tara surak labasu CBI na witness Chaniga Yankai Marigi, Manung da Tangai Fana statement Lobangandri. Infanda Lebak Nifu Mangagi Biza Lofam Center, August Mangada Hangtok Lagani. Hariba Pau Asina, Huelam Paugi, Ahan Balemagi, Maru Pau in a Foneri, Matanga Naron Todang. Naron Todangi, Ahan Balemai, the Yauriba, Maruba Pau Singi Marakta. Chief Minister na Manipur gi missing da CMIST gi kat yenthokre CMIST gi kat paiba singna Bharat ki hostan karada layeng bagi khudong sawa fangalagani Chief Minister Karnataka government no confidence motion ngasi nungtin pung taruk fawba yeithokre North East Manipur na ahanba malem gi foreign leibak nifu manga da chatnabagi visa lownaba center leiba state ama oiragani Chief Minister hariba pau asina naron thodang gi ahanba lemai da phongba pau sing maruiba pau sing gi marakta amani mathang da Excel Express da leiriba maruiba pau sing gi marakta CM na journalist sing da health card yenthokre singlen sanada employment order fee kre Miamgi Kudong Sadaba Kohanduna, Nungai Punsi Fanganba, Haibasi, Government Amage, Tangai Fadana Paikat Kadaba Taudangni, Chief Minister. Mahiro Babisna boarding the Lake Kidabi Kongjang Council Lagli, Tangmaibal Assembly Lambi, Tingduna, Miam na Wakat Mifam Chathakre, Hariba Paus, Asisu, Isel Express Kimaru Pau in a Fonari, Matanga EREIBAK Pausegi, Ahan Balemai, the Yauba, Pausingi Marakta, Ida Ahanbo Oina, VFS. Hanglagani, Kathopaga Luina Tabak Taurabadi, Kanava Fangani. Paumi Singda, CMIST gi Kanava Fangan Kre, Mapani Hostan Karada, lying Bayan Naba Torang Paikali. Hariba Pau Asina, EREIBAK Pause gi, Ahan Balemai da Yauri, Aruibada Sanali Park Pau gi, Ahan Balemai da Yauba Maruiba Pause, Pau gi Marakta, Manipur da Lona Yaba, Nung Langoi Fekpam Laitre. Nupi Simisingna Sangmaida Gari Tatlaga Dimapur degi Porpa Lengoi Laimaida Hidokton Mangan Kre Sangkumagi disqualification case MLA Sangkumagi Maraibag Ngasi Lep Lagani Hariba Pau Asina Sanalipa Paugi Ahan Balemai Sing Laimaida Yauba Maruba Pau Singi Marakta Amani Hariba Ayukta Fongba Pause Singi Ahan Balemaida Yauriba Pause Sing
asi akoi khara nainanaba amasung wakalon phongdoknanabagidamakta ngasi tom tv gi studio da lengsin duna leibiriba asi EREIBAK pausegi editor oibiriba LAISHRAM KUMAR ni tamobo ahan mamukta da tom tv mai kaidagi taram noksari tamot ngasi tongan ba ayukta phongba pause singi ahan balai mai da yauriba pau gi marakta yamna sopna yengabada akoigi ngarang asi CM Bangloda credit linkage loan yen thopagi thoram ma khakta chief minister na akoigi self help group sing adugi fish farmer sing da akoigi loan gi senfam yeng thokpa loina na akoigi kanaba phangba akoigi fish farmer sing da sengi senfam yen thokre loina na August mari si asida akoigi visa haibatare country ni fumanga gi oiba chatna na bagi akoi visa center hangtopagi thorom amukaksu pangtogani na chief minister na thami matang swaida yengba ya wafam amadi chief minister na akoi sele group amadi akoigi fish farmer sing da akoigi sengi loan gi senfam yen thokpasi masina akoigi thabak phangsadaba nupi sing amasung fish farmer sing dadi kanaba mayam amadi piragani Amaromda akoigi mapalamda akoigi chananabagidam visa center su hangwi wafam am leire marak asida akoigi leiriba phimam asida state asi knowledge ki oinadi khwaiding maroiba Myanmar ga faunaba state amasu oiribani matang sida tamogi miyengsi karamba miyengda yengbi chief minister N Biren Luchungba lenga asina paikal liba thaba asi yamna phaba khongthang amani Manipurda huji mayang noiba problem asi khoigi thabak phangdabagi problem si yamna maru problem amani lenga ki thabak ngakta khakta tana bai dudi akhoi madu oithol oidabani na akhoi fish farmer singda yentholiba loan asi masina miyoi kyadi magi livelihood ta kana badu piba ngamgadori lenga amana maru oina paikakadaba thawdang singdi miyoi bigi hingbagi thak adu wangkhal ananaba honaba asini adu ngasi ngarang chief minister gi Secretary Pangtokiba Thoronda self help group amasung nanai miyoi singda akhoi nga yopagi loan yen thokiba degi nga machinjak Manipurda sungnana thawrang paikhat ena phongdokiba asina Manipurda semit loan gi phibam da yamna chawna kanaba biba ngamnagani Manipur si akhoi nga si maru oina common oina sanaba chinjak makhalamni nga si mapalamdagi akhoi pusilaktana chahi na lupa crore chamiriomdi mapalamda chatibani paikhalakliba thawrang asina Manipur gi senthunggi phibamde hena phagalambada natana akhoi isana isabu thabak bijadana semilon gi phibam phagalanba hebasina akhoi gi hingbagi thakta hengalakna Manipur asi chakhot mai geironda mangjin thaba ngamlakani haiba asi ai har thamjage ai wafam Maruida tamo chief minister na thambo wafam sing manungda akoi nga machin saksi akoi state asida puthokuna open market da fangiba maman sidagi lupa 10 kun ta lupa 85 da fangan gani haibasu ngarang chief minister gi wafam asta yamna maruina thami adubo Manipur si nga saba state amani na chief minister na ayama matamda miyang gi platform da haiba matamda nga gi puthok asi mi pan tang dana mapan dagi pusalaktana na bagi haibi wafam khaksu thamli matang sidadi akoigi fish farmer gi lawgadaba diet magi thodang si matang dadi tamu oibo kitang thambi Masida koina loan phangi haduna fish farmer singna su ngasai loan gi sempham adu khata ugdaba nataba thadari ba sempham aduna ngasai pothok tu hena marang kaina pothona ba fish farmer singna su pungning changna hona ba matok tai maduna makhoi gi tungi income generation do hengalanduna mana pothoi ba pothok adu hengalabdi miyam de ju khudong jaba pangandirini aduna tana ngasai loan gi sempham adu khakta loan tanabo oina ubadade paikhaliba scheme sing asi amata mai pakpa ngamnoi maru oina khoina nga yokpa ga nga gi machinjak se mu wana bijabadadi nga jing marang kana puthokpa ngamoi doina aduna chief minister na nga gi machinjak puthokna na khoi gi factory ma linglagani kholagani thabak horagani machinjak khoi gi machinjak ta sangada machak sing lamdan sida phangana ba thorang paikhalagani hariba sisu yamna phaba khongthangni masi khoi nga farmer singda hena kana ba bigani loina na machinjak putholiba miyoi singda chu maduna atokpa lainamda thabak piduna mipung khudingmak thabak phangmagi khudong chaba du konsin bang ngamlagani haiba wapam aigi oina sum thamjage
तामोना थम्बीबसी मरोइना नखोई फिश फार्मर्सिंग लोइना सेल ग्रुप सिंगसी थावा यावनो होनबा मसंगे हाइबा वाफमनि थम्बी तु याम नुंगाई अदुबो हाइरिबा थौरम अदुदा अखोगी चीफ मिनिस्टर फोंदोक की वाफम सिंगे मनुंगदा वीजा सेंटर अमका हांगनी सेंटर अम इम्फाल सेंटर अम थमगनी हाइ अदुबो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट चिंग अमसुंग भारत की ओइनेदी साउथ ईस्ट एशिया से यामना मरोइबा मियंग अमकसो थमली मतंग सिददी अखोगी मणिपुर दा वीजा सेंटर हांगपसिना स्टेट असिदा कई ओइरप याबगे हाबगी मतंगददी तामुगी खितंग वाखलोन थम्बियो वीजा सेंटर में हांगलबसी तंगाई फदब थौरांगमनी हाइजगे मन हुजी इंडिया पाइखलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है मणिपुर से गेटवे ऑफ होदोरीबने ललोन इतिकी म्यांमार फौदोक फौजिन तब मसीद लेबाकसिंग चथोक चसीन कहीं तब वीजा सेंटर हांगबसी मथौ ताई वीजा सेंटर से नॉर्थ ईस्ट स्टेट मोई स्टेट हांगनब तकनादन लेबसु चीफ मिनिस्टर मणिपुर हांगा लाब अगस्त 5 लॉन्च तौरगने हाइकरे कौनसिंगदब काना पीगदबसे अखोई मालेंगी लेबाक 95 वीजा की खुदोंचाब फंगदोरिनी अखोइना वीजा तानब ममांगैददी अखोइगी अथाब कोलकाता कई चलग वीजा की तौर मिंगोंद सेन थुम हेन चंगनब मतम चंगनब मायोंगनब हुजिक्ति अखोइगी सेकेंड एमा की गेट मायक्सिदा हांगदौरबनिना मतमजु मांगरोय सेन अहेनब सेमफम चलरोय मसिना अखोइ ललोनितिकी फौदोक फौजिन दे हेन खुदोंचाब लमदमसिंगी मियोइसिंना लौब ngamnagani हाइबसी याम नुंगाइजे तामो मरोइना वीजा सेंटर हांगपसिना लमदमसिदा अमसुंग नॉर्थ ईस्ट की ओइनदि यामना कानाब वाफम लेगनी हाबि वाफम थम्बीबगी दम नुंगाइसे अतोपा पाउसे लोइनमक्ता अयाम पाउसे सिंग ngasi यावरिबसे मरोइना जर्नलिस्ट सिंग दा हाइदि अहिंग नुंथिन खाइदना अवाब कया मायोंगनदुना लेबाकसिगी दमदा सेवा तौरिबा पाउमिसिंगी अना एक थोलप खरदोरगसु मतेंग पांगनबा हाइदुना अखोगी चीफ मिनिस्टर नंगरांग से CMST की कार्ड येंथोखरे अदुगा माहना फोंदोपई मतुंगिना CMST की कार्ड असी अतोप स्टेट खरद लेबा अखोगी तोंगा तोंगा हॉस्पिटल खरद लाइंग याननबगी अखोगी ट्रीटमेंट तौननबगी MOU साइन तौनगनी हाबि वाफम अकसु ngasiगी पाव अयाम यावनरे अदु मतंग अस्वाइद येंग बया वाफम मद मणिपुर की ओइना यामना यामसदब पौमी हाइतारे अखोगी पाउसे सिंगी थबक तौरिबा पौमी सिंगदा सुमाइना अखोगी CMST की कार्ड येंथोपिरकपा सिगी अखोगी सरकार की थौरांग असि मसाई सिददी तामोगी ओइबा वाखलोन खितंग थम्बि लेंगा अमगी मरुओइबा थौदांग सि मरुइना खुनाइदुदा लेरिबा मियांगी पुंसि महिंग अवांग थाकते हिंगनब होनब अवांग थाकते हिंगनब होनब कमाय तौगे खुनाइद मिपुं खुदिम अना लायंगी नाद येक्तन लेनब अना लायंगी खुदोंचाब फंगनबा मरुओय लेंगा अमगी थौदांग हायगा अखोइगी लंबी थोंग सेंगत सागप बिल्डिंग खरा साब अदुखक नते ह्यूमन रिसोर्स सेंगप ह्यूमन रिसोर्स मपुं फाना योक्तन थमनब होनब हाइबसे मरुओयबा मने हुजिक मणिपुर से अखोइगी पाउचे की लमददी अतोप इंडिया की स्टेट सिंग चांगदमदी मांजिन थाना चंसिलने अदुबो पाउचे की लमद थबक तौरीब जर्नलिस्टसिंग अपिक खुसुमन हाइगद्रा यामना मरांग कायना फंगदबा करिगुम अखोइगी लेंगा की कथोपमगा लोइन थबक तौरीनेबा अहिंग नुंतिन खाइदना नुंजु नुंसा थीदना करिनोद खुनाइसिगिदमुक्त करिगुम खरा मियाम काननब इन्फॉर्मेशन खा पीननबगिदमुक्त अदुबो मखोइगी खुसुमन द येंगुबदा याम अपिक खुसुमन ओइबा मसिदा चीफ मिनिस्टर पाउंगिसिंगी मरक्ता अना ये पोपो मतंद खुदोंचाब खतंग लायंगबगी पीननबगिना चीफ मिनिस्टर की हक्सिंगी तेंगबांगी कार्ड येंथोकपसिम यामना थगतङाइनि चीफ मिनिस्टर की हक्सिंगी तेंगबांगी कार्ड असि 2018 की जनवरी 12 लॉन्च तौखिबनि मसिना अखोइगी लंदनसिदा लेरिबा मियोई कयासु खुदोंचाब फंगलेम असिगी मथक्ता अखोइगी प्राइम मिनिस्टर की अखोइगी चाही अमद लुपा लाख 5 पीबा हक्सेंगी स्कीम अमसु हौदोखरे मदुसु मणिपुर अखोइगी मरुओइना पोर पीपल सिंग लेते लाइफ सिंग मदुगी खुदोंचाब पीरि अदुबु हुजु मणिपुर की ओइना लियंगबा मतंद हॉस्पिटल की थाक असि रिम्स सुंग जेनिम्स गवर्नमेंट चलाइबा अखोइगी मेडिकल इंस्टीट्यूशन अमने मसीद लाइंग अखोइना मणिपुर की मियामने पेनदबगुम्बा हे हे लेबा
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕꯅ ꯄꯨꯛ ꯁꯨꯔ ꯌꯦꯡꯕꯗꯧꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯣꯊꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯒꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯅꯔꯤꯑꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ MOU ꯏꯟꯅꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯀꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯣꯛꯍꯟꯗ꯭ꯔꯣꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯇꯥꯏꯝꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯉꯦ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯖꯒꯦ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ Pabiyu, Nainabiyu, Tanabiyu, Lamjingba Times. Makhal Mathelgi Khudol, Maru Oiba Pau, Local, National, International, Sanabungi Paudam, Mahiroi Singinamak, Maitai Mayekda, Akanana, Mapung Faraba Paung Singba, Lamjingba Times, Lamjingba Times. Isa Isagi Pau se Thadariba Hawker Singda Haibiraga, Lobiba Yaragani. Amukana Kurumzari, Times of Manipur, Tom TVG, The Morning Talk, Region, The Voice, The Miang Tabiriba Kwaipuna, Amukana Kurumzari. Nasigi, Koi Kanan and Nabagi, Kano, Asida, Maru in Langston Biribasi, EREIBAK Pausegi, Editor, Kogi Mingo in Panzarabada, L. Kumar, Tamu. Makatana, Lamjingba Times, so Kogi Ek is policy, Maru, Fama Oriba, More Town, Ikainanga, from the lady have a power, Maka, Lamjingba Times, quite a Maru, Hanbala, my the Fongli. Maru in Kogi Manipur Sea, Solis, Essagidi, Yanga. Maru Mafama Oiri, Adubo, Haiba, Moregi, Mafama Sida. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯏꯟꯗꯣ-ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛ ꯏꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯅꯥꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ lam amore state or more than hen fibam chadan tambai se masi india ki ying jikari no haiba sini koina ying bayari basi ying bay moina pai tawriba thorang asina kari ta thorang tawriba no the act is policy pa khakani hare pai khaliba thorang asiki ma lam tulanan ba madi lambi thong fibam phagal amachi hana na pai khakadabne ba madu natana khoi ki fibam jadan thamaga
policy paikakani damo haibasinadi lamdansingi miyangi pungda peningai oiroyaba mapalangi mi laga kanagumba India gi khangde ama khangde Moria ji di huchikdi tourism mafam amagumna toina chatlaga yengnariba mafamneba Moria da changaga nampharong gi gaitenda digi tamu ka gi changnadana hari lamben tamu adigi ka gi chaki mandile ka gi chapam Moria ji dum phawdrobaneba hari jaga ji bu maru mafam mori ju molan na lambi thong phibam jadan thambajidi India gi oina maikhuba mani ajani masina takpadi maru ina jagasi khara semsinba ahen miyeng sangi haibagi wakalon ahen miyeng amba jaka oi masida Manipur lenga ki maiki jin gisu government da taksin batare masi champham thadabni khangde ma khangde adegi khoina state na paikapa yaba thorang oigana paikalaga hena develop tongnaba honaba msang makhatana koi ngasi asi July kulumdoini 2009 da hariba ngasi gi numela sida khwaraman kai then gi fe encounter haidana akoi thawdo ama khak thoki ngasi fawda akoi ngasi gi numel asida hariba thawdo du ningsing dona lai hau matam amada state asida yamna akoi gi fe encounter gi case thawdo mayam thokka su haujikte tam kitang nemthaba adi hanthaba dong tawre laidi film asida chahi tara sularabasu akoigi adum thawdok sigi matang dadi ngasi fawda ningsingnari adu ngasi gi thawdok asiga mari lainana akoigi lairiba state sarkar gi oiba amasung Manipur police gi oiba akoigi tawgadaba natraga tawroidaba haibna singbagi matang dadi tamoge ba wakalon kitang chahi tara gi mamangda ngasi gi nimit asida khwaiman kaithenda thok nungthin pobo to thokiba thawdok yamna ngaitaba thawdok ni thawdok aduda khoigi naw puribi rabina kauba nupi mayawna mioi ani nongmena panna sikhi police ki nongmai gulina panna hariba thawng asi khoigi Manipurda thamnakliba armed forces special power act ki makhada chathakiba adugumba security force ki khoigi maning tamna chathaba thawng amani haigari adubu ngasi phawda khoigi armed forces special power act si malengi oina khoigi miyoibaga chanadre masi black draconian law ni inchaya tamba law ni masi khoigi miyoibaga chusinaba mawongde amendment toba mathau tare habasi hokhiba khoigi center gi UP gi lengak matanda prime minister oraba Dr. Manmohan Singh hona bo puthokhrabani masi gi dangda khoigi commission ga seng khotane amendment tonaba thorang paikhala adubu ngasi phawba miyoibaga chanadraba ek asi Manipurda chalaiduna yamna tamchiba mawongda mihat mipun security force na lalawo namthogina mada adumuk chathari adubu armed forces special power act ki marumda chathakiba security gi miyomida victim moro imung manungi miyoisingna Supreme Court ta wakalakpadagi hojikti Supreme Court ki yathang tawtharpadagi security ka hemba dicha chacha mini chathabaji Manipurda de khare ingthare haiba ya chang khadi nam khare namthare adubu masim maru oina akoigi association victim family ki kangbu sing asina Supreme Court langkhalamda ta de adum chathaba yana ka hemba mi je chathaba yana lemni Manipur lengak ki ma ke gi su ek asigi lamdan si ka sana di suna di masina lalaw namthaba ngamte lalaw namthaba gi mota lalaw masing hena yamna hengale haiba pressure ma center da pi bata de ek asi christian di koigi mioi bu khuna ga sana ba mong de amendment to kadra haiba sin madu bulenga ki ma ke pa kha pe ile leti Supreme Court na tawthar ba ya thangi matuina armed forces special power act ki makha da khusieng fake encounter haidara khusieng gi nongmai kapna da chenaba sing security force ki mathakta action lokhalakuna guarantee gi muhutta khoi gi penalty oina pirakpa sina ngasi di armed forces ki khoi gi ka hembe bio minisi kharan hanthara para hajini handak su Supreme Court nama kano to khare ha khoi gi fake encounter gi matang da hearing chathaba yana ba tongan ba bien sama hangna ba ang nahan Supreme Court na su ama directive ama pikhredana masina ngasi gi case asi sum kano to bota de akhoi gi ka henba security force gi mini sidigi di khitang di khoi gi miyo ba khunai da
ꯁꯥꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯈꯥꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯟꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯐꯥꯠ 19 ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ प्रजाꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯥꯂꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯠ 19 ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯡ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯝ ꯁꯦꯠ ꯌꯟꯊꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯦ ꯈꯣꯠꯀꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯇꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯉꯦꯟ ꯊꯥ 시그래. 다완다 방글럭도 다완다 방글럭 간다. 러북다 파우다가 파울로거니 해주고 너서리 플랜 도리고 그다와다 이싱리더나 그다와 타로도이노. 하나 거기 갈랭 사막도 레뚱가이 막도 혼기바 파우밤비 중우지 허글어지 이싱리더 되게 우지 밤비 강절래. 하자게도 맞던지도 우지 이싱리더나 하자이 야래. 바칼리바 타랑시는 간나 바칼람바 이태일로 공기 타보지 간나 바칼람바 다디. 러북 그 turin sing matikchana jeliya ba turin sing pat turin sing di sing khalega adegi river lip irrigation sing ji fajan ma phung bana function dog da di isingi awa ba si mayuk na moi da ne ba thabak ti matam chana tog da ba sina huju polo yok chala kan da pakhali ha bu na di khoi gi pothok pangam noi madu jau po di khoi gi laikang state cabinet si loki ba ikang thole lauthong center da taksinaba phiriam logi basina ikang thokpasida kari thorang pakhapa yabage madugi thorang adu longmi singda chapchana phanganaba matung walakpa chahida pothok ena pothok na longmi lokom singda chanaba mahi marung thana bohna bana nenga ki achumba khongthang oigani haba phon loi matam so tamo loisilakpa loina na khogi M2 and MGO gi GSC na seiswak strike abwan hanjilakpa yana lei hai wafam kaksu tonga pausi singda yauri M2 amsung MGO gi GSC gi strike si matam gi oina he magi 7 pay commission 5 pay commission gi wafam se he hodor pugum toy matang swaida di tamo gi wakon kitan tham astra SDA dum amana taga amana thengna gani taliba demand ga pi ge doriba kaino duga ani ji gi yam differences leiba maramna khena basu dum legani gansagi state asina masagi economy gi civilong gi phibam phaba na tabinna kana gom association amana taliba demand adu lengang na mapung phana piba ngamda banina madugi wa khalon da khena bala ko matanda moina taliba demand tali kangona moina yana laiba upayam sijena kaduje astai aibisini astai asina pigada ba chai thengna kana da pigada ri da miyam da demand tori kangbu gi moi gi khongjang agitation do loga yachin ba matung ina ma gi demand di phangani matam am da thengthaba ngan ba tonga ba ga phangi ba demand adu gi ngasai gi demand manung da miyam da khodong cha da mayong nori ba du gi awa ba kya du kana na phukat pi ge da gi lengang na phukat pi dra demand tori kangbu na phukat pi ge dra hai ba ji ni miyam da dum awa ba pi da dum le hogani yam nungaisei ngasigi tom tv gi akoi morning talk raising the voice da akoi gi tamona saruk yabi dana ngasi nomagi phongba khabar singi ahan bale mai da yauriba pause sing asigi matang da wakalon khara thambi budamak tamobo ngaukheli tana tagasari ngasigi oinade tom tv gi the morning talk raising the voice mieng tabirba khwaipuna ko aroi boina amuka hana khurumjari